uvuselele inhlitiyo lelangazelela indodana zikaYezulu kube ngazuthi ukhokhiwe ungathini kwenziwe transplant or something but nje kube netinto letinsha letivuka kimi bazalwane ema habits noma cravings lamasha indodana zikaYezulu bazalwane livesi lenalo likhona lapha Psalms 51 verse 10 ngiyafunda bazalwane lithi awuNkulunkulu dala kimi inhlitiyo lehlanekile uvuselele kimi umoya wokulunga kungiloko bazalwane kimi sisaqala umnyaka wa 2026 kuthi bazalwane
sihambe ngemandla, sihambe ngokumkhonda uNkulunkulu. Konke lesikwentako sikude inzambo yakhe bazalwane. Ndawubona hlelo-ke bazalwane. Leli likhulu kakhulu namuhla kimi incane kangaka. Athi-ke kude lo ngeke ngidawukwenda bazalwane ngihamba nje ngeprogram lenginiketwe yona ngiyabazala. Kulesikhathi sanyalo ngicela i-praise team ingulele number 68 emagcilweni bese make hlatshwa uyeka siyasonzela kuwe Nkosi ngikubonga. Siyabonga amalwendwe ukuthi kube kuhle kuwe ebuthathini bakho baba losithandayo ukusinakekela siyafinyelela bayo ukukhonja namuhla. Nabantwana bakho baba lengcwele ngiyakholwela kusibetela ngoba bafuna ubuso bakho baba lengcwele. Sisakhonda senda konke siyathandaza Nkosi siphume babe singilesifise kubangi komasitani. Siyabonga uNkulunkulu osithandayo sesawungena konke sisangena kuko. Kubeka baba usiphathe ngomsaba wakho lo mangalisako. Inthando yakho mayendiwe babe empilweni tethu ngegama likaJesu lophilako. Siyabonga baba. Qhubeka Nkosi wena lothanda empilweni tethu. Ngelihle igama likaJesu.
uNkulunkulu wethu engcwele. Sibonga Baba lothando lwakho uNkulunkulu wethu longcwele. Sibonga Baba ukuthi wena wasithanda uNkulunkulu wethu longcwele noma Baba singathandzeki. Sibonga Baba ukuthi awushintshanga umthondvo wakho noma Nkosi silahleka sibantu. Kodwa uthando lwakho Nkosi lwema Baba kusukela emaphakatheni kuye emaphakatheni. Kungako uNkulunkulu wethu longcwele namhla sithi uyinkosi yempilo tethu. Kungako Baba sikubonga Baba. Kungako Baba sikulandzela. Kungako Baba sifuna bukhona bakho. Kungako Nkosi sifuna kufanana nawe ngoba wena uNkulunkulu wethu longcwele uluthando. Siyabonga simakathe namhla emini ukuthi uNkulunkulu wethu longcwele wasithanda waze wanikela ngendodana yakho lenjesu Kristu ukuba loyo lokholwa ngiyo angabhubhi Baba kodwa benekuphila kwaphakathi. Sibonga Baba ukuthi sister uphile emaphakatheni ngenxa yothando lwakho. Siyawubuswa emaphakatheni luthando lwakho. Siyabonga Baba ukuthi likhona Baba namanje emini lusanele sonke uNkulunkulu wethu lengcwele. Umusa nethando lakho malube nathi Baba namhla emini usenda ukukhuluma Baba letinhliziyo tethu. Thulisa Baba iticondvo tethu letiphitsitelako. Thulisa Baba itinhliziyo tethu silalele livi lakho bese Baba siyaliphila. Wendele buhle Baba nekudunyiswa kwegama likaJesu Kristu mfeli wethu. Amen. Hallelujah. Angibusele bazalwane ekuseni egameni laJesu Kristu. Hallelujah. Amen. Bathandekayo ngibusele umfundisi Jele in absentia. Ngibethe bazalwane kumbika bathandekayo ubikile ukuthi kukhona ngala ingwenya labamcele khona bathandekayo ukuthi ade ubakhonda. Kungako bathandekayo angekho emkhathini wethu. Hallelujah. Ngibusele buholi be-district bathandekayo. Bathandwa siyathandwa ingabe thina sibobani. Hallelujah. Singawala la siyabonga buholi be-district bathandekayo ukuthi namhla kukhethe kudawu fellowship kanye nathi. Hallelujah. Ngivusele bonke bobabe labakhona endlini egameni laJesu Kristu. Ngivusele bomake bonke labakhona egameni laJesu Kristu. Hallelujah. Ngivusele masingena dance lakhona egameni laJesu Kristu. Ngivusele labasha egameni laJesu Kristu. Ngivusele ne-children's ministry egameni laJesu Kristu. Bese ngalokukhethekile bazalwane ngidawucela kuhlola ukuthi ngabe ukhona yini lozivakashele kokuqala namhla. Lokhethe nje ukuthi atokhonda Evangelical Church eMahwalana lapha khona phakamise isandla. Hallelujah. Siyabonga bathandekayo ukuthi nikhethe ukuthi awukhonda kunye nathi. Sikhonda ke uNkulunkulu ophilako, uNkulunkulu Baba indvodzana namoya lengcwele. Sithi ke bathandekayo sithini bathandekayo, don't feel at home but be at home. Hallelujah. Be at home bathandekayo sinemukele siyethemba ukuthi nidawukhonda kahle kunye nathi. Hallelujah. Ngiyacela bathandekayo kumnanzi wathi na uvakashelwe ngiyasola ncesini bathandekayo. Ngiyabona singasinamhla cha kuhle bazalwane bete ngesihle labathandekayo. Ngiyabona ukuthi hayi mani kube kumali ngathola lethuba saqala into okhululeka bathandekayo. Sikhonde inkosi sanibonani Evangelical Church Mahwalana. Hallelujah. Bengicela bazalwane kube nemavi kusivusela nje kubo bantu abadala labangawasho ebandleni. Ukuthi ufakazela nengushoko bazalwane ukuthi khululekana. Hallelujah. Inkosi inkosi. Esimsebenzisela. Sibe namandla okuhambisa intaba yakho emhlabeni. Sengathi ngabasindiza abantu abasezonweni. Praise the Lord. Ngiyabonga mfundisi Mohammed. Ngiyavusela baba, ngivusele make, ngivusele mfundisi Jele, ngivusele make Jele, ngivusele bobabe, ngivusele bomake. How praise the Lord. How bomake wengcubo. Nami ngalithola lithuba lekuya kungcubo. I know. Leku strong. Ngivusele
Banabashe egameni likaJesu. Praise the Lord. Hallelujah. Awuvusele ama-single adults nangabakhona. Praise the Lord. Ngivusele ne-children ministry. Hallelujah. Ngiyanivusela nonke bogogo bomkhulu nani nonke bazalwane. Sonke ngetigaba tethu ngivusele nabo bobabe baholi be-district egameni likaJesu Kristu. Hallelujah. Umntwana kaNkulunkulu ngiyamthatha Jesu msinzisiwe. Hallelujah. Bazalwane njengoba sashito umfundisi ngimine-ke ngiluswa lapha e-Evangelical Church eZulwini. Mhlambe bengakusho lokho. La kusuka khona ngisuka e-Evangelical Church eZulwini lapho ngeluswe khona umfundisi Msane. Kepha-ke namhla sitowukhonda nje bazalwane bamahalala. Nanzi kuba sekhaya. Hallelujah. Sitowukhonda nje nani bazalwane. Inkosi emsane busise. This is home for us as well. Hallelujah. Sikhululeke nje bazalwane kuyinjabulo njalo to have fellowship with brothers and sisters. Hallelujah. Kwahlala nje kuyinjabulo. Sahlala sikulangazelela namhla ke injabulo yethu sithe asite sitoyiphelelisa ngala emahwalala. Hallelujah. Ihamba na Elder Babe Gwebu, Dr. Gwebu. Lo phinza bengimabhalane mina ke bazalwane ngisihlalo we-District Board of Elders. Bese ngihamba ke futhi nelisekela lamabhalane lokungumfundisi Babe Dr. Sithole. Babe Gwebu sinaye eZulwini bese ke Babe Sithole yena ukhonda eMbabane. Ngixoliseleke Babe Elder Babe Mangena Dlamini lo sefandeni nemfundisi Kwenzo Dlamini naye lokhonda speak. Hallelujah. Sikude nje longanani bazalwane sitekto ukhonda nebazalwane ngoba nathi usekhaya njengoba sesishito. Umuntu akaphawule nje bazalwane sesitholele lithuba siyabonga mfundisi kusinika lithuba. Singasho nje bazalwane ukuthi kuyasijabulisa kunikhanza nani nikhona niphilile nikhona bonke nonke. Kuyinjabulo nje kubona i-children ministry. Itolo nami ngiphize ngibe ngithishela wa-children ministry. Besine workshop lapha eZulwini. Bebakhona nabothishela bamahwalala. Kwaba mnanzi kakhulu. Hallelujah. So kuyasijabulisa bazalwane ukukhanza i-children ministry, ukukhanza bomake, ukukhanza bobabe, ukukhanza nalabasha bonke bahlanganyela emsebenzini waNkulunkulu. Kusijabulise kakhulu ke futhi ukuthi sichuba le mandate yethu njengabantwana baNkulunkulu. Lo Matthew 28 lothi sihambe siphume Joshua commissioner bafundzwa wathi abahambe bayetindzaweni tonke bayotshela abantu ngaJesu. Hallelujah. So ufuna labo labalahlekile kusijabulisile mfundisi nekukhanza nje kuthe kanje kuyafundwa kufundwa lona leBhayibheli lela hawo siyajabula bathandekayo. Ngiyakuthi ke bazalwane kude libandla lokuthiwa i-district. I-district muwe. Nakukhunywa nje nge-district muwe, nakukhunywa nge-national muwe. Nakukhunywa nge-international kunywa ngathi nawe. Funa ukupersonalize muwe. Hallelujah. So kuyasithokozisa ke bazalwane ukuthi nasibeke ukuthi sibe sekuholini vele kube khona labasilandzelako nalabaphakamisa le flag yasekhaya. Asikhuthatheke sonke bazalwane. Asikhuthatheke kule nkonzo. Ngicela nje ukunikhuthatha kule mkhankaso lesiusukele silibandla lamahwalala. Asambeni ngemandla bazalwane. Galatians 6 verse 8 and 9. Singabiyekeli kwenta lokuhle. Kwaze kwa-identifyeka nje ukuthi kunebuhle kuko. Ungabiyekeli kunamathele kwentisise ngena ngemandla akho onke. Ngoba egcineni kwako konke kunemvuzo ekhaya. Hallelujah. Asikhuthatheni sonke bazalwane siye na Good Friday. Hey nasibambela kamnanzi last year bazalwane. Umuntu usuyafisa ukuthi nisiphize. Nisiphize lokuzihost. Siyabonga mfundisi. Praise the Lord. Sabeni bazalwane siyakuhlangana na Good Friday. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bathandekayo siyabonga Elder Sibanze. Ngibonga ngivusele bazalwane i-praise team yethu la neband egameni kaJesu. Hallelujah. Cha ngiyethembisa buholi bami ukuthi njengoba bazalwane sebachachekile
njengoba sitaba netinkonzo ngicela ukuthi uyabona ukuthi cha bachachekile. Hallelujah. So ke bathandekayo siyabonga uNkulunkulu osipha lelithuba. Umuntu akasho nje lokufishane bathandekayo next week Friday yaqala ama revival zethu Friday evening 6 to 8. Saturday bathandekayo sitabe siphuma singenela imiti sishumayela. Ngicela bathandekayo ukuthi sicale sifike nga8:30 sitokhona ukuthi sihlomisane sibuke ukuthi sidawenda kanjani. Hallelujah. So ke bathandekayo ngicela ukuthi sibe khona enzambama 6 to 8 inkonzo iyaqhubeka bese nangesonto bazalwane siyabuya sitophetha kahle. Inkonzo iyaqala nga10 on Sunday. Hallelujah. Angithuda bukhona mos. Amen. Akuthi high five makhelwane sitabe esikhona. Hallelujah. Bese ke bathandekayo. Okay. Hallelujah. Glory. I know. Cha, ngiyajabula mina. Shothi sitamhamba wonke mama. Hallelujah. Bathandekayo bese ke kune kuthi ke bazalwane in preparation njengoba sifunzile ekseni. Nasibuka nendlela yevangeli siqale ngalo P lothi prayer. Hallelujah. Sithe pray for open hearts. Sathi pray for open doors. Sathi pray for boldness. Hallelujah. So ke bazalwane ngisaqala leliviki ngiyacela ukuthi nje kusukela kusasa kulabo labakhonako just to fast and then ngabo 6 sesiya break. Hallelujah. Lapho khona just remember these things letinzathu nangabe kukhona letinye lofisa kutingeda ngiyacela ukuthi ngewisdom level kaNkulunkulu wende njalo. Wednesday sizabe sikhona abazalwane emthandazweni sizabe sithandazela tona letinkonzo na ungakhona ukuthi ube khona ngiyakhuthaza ukuthi wende njalo. Hallelujah. Siyamethemba uNkulunkulu bazalwane ukuthi utasisinde. 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 3 info lesilangadelelako. Namhlanje ting 15 itolo bekusuku lapho khona baye abantu bakhumbula sikunento lekuthiwa uthando. So khona abantu abalangadelela ema relationships. Khona abantu abalangadelela imishado. Khona abantu abalangadelela isuccess. Khona abantu abalangadelela iprosperity. Khona abantu abalangadelela nje ihealth. Khona abantu abalangadelela ukukhula. Lokhu bazalwane ngifuna ukuthi ngaphandle kwelithando utawuba meaningless. Kungako bazalwane namhla ngifuna ukukhuluma ngelithando lwaNkulunkulu. Phase isihloko lesithi pursue God's love. Pursue God's love noma funa luthando lwaNkulunkulu. Ngicela kube khona losifundzela ngesiswati. 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 3. Sihloko sithi luthando. Noma ngikhuluma ngetilimi tebantfu netetingelosi, kepha nangite luthando ngiyatikhulumela nje. Ngifanana nelitfusi lelikhencetako noma insimbi lececethako. Noma ngingaprofetha ngathi timfihlakalo tonke nelwati lonke. Noma nginekukholwa lokukhulu kangangekuthi ngingasusa tintsaba, kepha nangite luthando angisiyontfo yalutho. Noma ngingephana ngako konke lenginako ngondle timpuya, noma futhi nginganikela ngisho nangemtimba wami ukuthi ushiswe, kodwa nangite luthando akungisidinga lutho. Ngesingisi lithi, if I speak in the tongues of men and of angels but have no love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understanding of all mysteries and all knowledge, and if I have faith so as to remove mountains, but have no love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have no love, I gain nothing. Live lasmagatsele bathandekayo libhalelwe thine lilungele thine futhi liphilisa thine. Kunalesihloko bazalwane lesithi pursue God's love. Ngifuna ukuqala ngokuthi sibuke leligama lelithi pursue.
lisho kufuna imvo noma kulandzelela imvo kuze utogcine uyitholile. Bese sithi lapha sifuna luthando lwaNkulunkulu. Manje ngifuna sizame mhlambe sicale la kule ngizaba yeluthando. Lokuthi luthando bathandekayo in English is one word. But ngalesikhathi lencwadi ibhalwa yayibhalwe in an environment lapho kunebantu bemaGreek khona. Nawubuta umGreek noma nawukhuluma ngeluthando kumGreek utakubuta ukuthi usho luphi uthando. Leni ngoba kubo uthando lwahlukene kangu4. Bekhona lele kuthiwa eros love, which is relational love. Shothi nje eros nginothando emkhathini wetithandzana. Phinze ke bese kuba nephileo love. Lelu thando emkhathini webangani. Kuthi nje njengoba siku fellowship we have the phileo type of love. Bese kuba ne-storge love, which is luthando lonhambisana nekuthi lo muntu wasemndenini ingadi yakho. Noma kungentekani ibhuti wakho umbhuti wakho. Noma ningaqabana kodwa khona la kuyawufika khona bese liyavela lo luthando lolu-storge uthi lona phela wakithi. Bese kuba nalo thando lekuthiwa i-agape love, which is the unconditional love. Thando lolungenamkhawulo. Manje lapha bathandekayo lingunakako ngale gama noma ngale principle yethando. Kuthi kulula ukulikhuluma. Kodwa uthando la libonakala khona is in action. Lokusho ukuthi love is an action. Manje lapha bathandekayo sifuna ufunza kabanti ngekufuna luthando lwaNkulunkulu. La sifunza khona bathandekayo sifunza encwadzini yabaseKorinte. Ibhalwa ngumpostoli Paul. Kunemagama lawashoko umpostoli Paul lekuqaleni chapter 1 verse 2 lapho khona athi ubhalela libandla laNkulunkulu leliseKorinte kodwa likuKristu. Ngesingisi lokho bazalwane kuthiwa it's a paradox. Bekutawa lula ku-understand na uthi ubhalela abantu abaseKorinte. Ngoba lena kwakuyindzawo lebeyatiwa ukuthi indzawo lena konke longakucabanga. Lena konke bubi longakucabanga. Lena onke ama-philosophies longawacabanga. Lebeyine bafundzisi labafundisa kweduka. Kodwa uthi umpostoli Paul khona lapho kunebazalwane. Sanibonani bavanje. Lokhu ngikhumbutako bathandekayo ukuthi mhlambe kube bekuya ngami lenzaba yekholwa betawuthi nangabe umukela Kristu ungene evanje besitawuvele sithathe sikumixele indase emhloshene efamily sithi hayi wena saluhlala nalabangcwele kuze ungatopholutshwa nginaba bemhlaba. Kodwa uNkulunkulu in his wisdom wathi cha ngisinzisela ukuthi into ohlala khona lapho kulabantu labangangadi mina kuze umsebenzi wami wokusinzisa umuntu utawupheleliswa. Kungako namhla ekuseni bazalwane sifunza kule ncwadi yebazalwane labaseKorinte kodwa bakuNkulunkulu. Lokusho ukuthi nathi bazalwane sikholiwe kodwa sihlala emhlabeni umhlaba lonebubi. Nasihlala kulomhlaba bazalwane kusho ukuthi diningi intindvo letingasi influencer. Kusho ukuthi diningi intindvo lesingathi persuasion. Kodwa namhla ekuseni namhla emini ngifuna ukuthi asifune luthando lwaNkulunkulu. Manje bathandekayo la sifunza khona sifunza isection lapha encwadini yabaseKorinte lapho khona Paul ukhuluma ngendzaba ye-worship and order in the church. Now ufunza ngale ku verse 12 ukhuluma Paul about the spiritual gifts. Kuthi bazalwana sikhumbute ukuthi nasemukela Kristu kune gift moya lengcwele la ivetako kithi. Ngithi la ivetako ngenxa yokuthi uNkulunkulu wakudalela kulomhlaba kulesikhathi kulendzawo for a purpose. Lokusho ukuthi ngamunye nangamunye wethu lokhona la kunenjongo lethide lekufuna ukuthi ayidlale emtimbeni waNkulunkulu.
kungako uNkulunkulu akubeke kuleli bandla kulesikhathi. Bese ku chapter 13 Paul sokhuluma ngeluthando. Bese ku chapter 14 sokhuluma ngekuthi ke lama gifts siwasebenzisa kanjani ngendlela letawuletha ludumo kuNkulunkulu. Kungako bathandekayo ayala la kulama verse lesiwafundzile. Kokuqala into lengiyinakako bazalwane ukuthi Paul noma sekawaliftile noma sekawabekile lama gifts ku chapter 12 kunema gifts lamathathu lengicela ukuthi siwanake la khuluma ngawo la. Kokuqala ukhuluma ngegift yematongues. Kwesibili ukhuluma ngegift yeprofesi. Kwesithathu bazalwane ukhuluma ngegift yekunikela. Manje ke bazalwane lengunaka ukuthi uthi Paul nakabhala ngalama gifts uthi yebo ninganikwa ama gifts ngokwehluka kwawo. Kodwa lama gifts ngimoya lwengcwele lo wasebenzisako lo wavetako nalo wa coordinator. Ungabayala lana ukuthi nangabe nitatendela Latine ngemandla enu nangecabanga kwenu nitawasebenzisa kabi. So ke la ku verse 1 bazalwane uyayala Paul uthi ngalamafishane ubonaka ukuthi awubanga umsindo. Uthi ungawubanga umsindo. Uthi without love the gift of tongues is like a noisy gong or a clanging cymbal. Bathandekayo lapha Paul ukhuluma ngendzaba yokuthi le gift yema tongues bekungiyona gift abantu abaningi in the old church bebafuna kuba nayo. Leni ngoba kule gift lesheshe ibonakala. Ngule gift lebesinayo nayivela kuwe kubonakale kwangazuthi wena ugcwele moya. Kodwa uthi Paul nawutayisebenzisa le gift kude lothando kufana nemthuba ngomsindo. Bathandekayo lapha le gift yema tongues ngale ku 1 Corinthians chapter 14 verse 22 uthi Paul uveta lomqondo ukuthi phela lokuthi lama tongues avele ngale ku Acts chapter 2 during the Pentecost. It's because bekunebantu betive lebebakhona eJerusalem nakwehla moya. So the reason the tongues were heard is because uNkulunkulu bekakhuluma nalabetive kuthi beve kuthi njengethembisa kwaKristu Jesu moya lwengcwele sowehlile. Manje uyakhoshina lana labazalwane ukuthi nawutawusebenzisa lama tongues nje ukuthi usivetele ukuthi unema tongues kufana nekuthuba ngumsindo ngoba njengoba sitawuphuma nje bazalwane sihambe siyawushumayela mhlambe labanye abantu batawubuya bangene endlini yenkosi. Nangabe nomuntu usaqathuda la enkosini athi uyefika akuve ukukhuluma ngale tilimi noma asive thina sikhuluma ngale tilimi uthathi kuta ukuthi laba bakuphi la. Ngoba aka understand ukuthi sebakhuluma ini uzobekisa ukuthi batawucabanga ukuthi nidzakiwe. Uthi ke Paul kutase kulisita njani ibandla lokho ngoba lo muntu ngeke understand ukuthi ngithini. Ngalamafishane le verse bazalwane lisitshela ukuthi nasinalo thando laNkulunkulu we will be cognizant of the people who are around. The message yaNkulunkulu siyibeke ngendlela labatayiva labatayi understanda. Noma sithandaza lo muntu akeve ukuthi uthandaza uthini. Angacabanga ukuthi ngabe lapha besathini lo mthandekayo. Kodwa nangabe sinalo thando loNkulunkulu siba nale sensitivity ukuthi sonke asikakhuli spiritual. Sikhona into ukuthi ibeka ngendlela abantu abatativa ngayo. Kungako Paul athi nangabe unale gift uthi if you speak in the tongues of humans yebo ngiletilimi lesivako bese uthi or the tongue of angels lokusho ukuthi ngenteka kube unayo le gift mhlambe ima tongues ukhuluma letilimi lapho khona ukhondana noNkulunkulu uthi ke Paul lokungqono ukwende nawuwedwa in your prayer room because lapho vele ukhuluma nemazulu. Kodwa nawe awufike emkhathini walabazalwane ukuyinaka le gift uthi nawe uyisebenzise kabi you will be excluding others which is not showing love, the love of God. Bese uthi ku verse 2 uyayala Paul uthi ke don't become nothing. Hallelujah. Don't become nothing. Ngisho ngani bazalwane uthi lapha if I have prophetic powers
and understand all mysteries and knowledge, and if I have faith as so to move mountains, but have no love, I am nothing. Lapha bathandekayo umpostoli ukhulumisa nayi gift yebantu abavame kumala ngempilo. Ngicela ukuchaza bazalwane ukuthi lapha eBhayibhelini nasikhuluma ngeprophecy. Prophecy in the biblical terms akusiko lokutshela ukuthi kusasa utawugibela ibhasi leblue leshona kamanzini. That is not prophecy because it has nothing to do with God's word. Prophecy bazalwane behlukene kabili. Bekhona prophecy lekhuluma ngokuthi uNkulunkulu utawenda. Bese bakhona prophecy lekhuluma ngokuthi uNkulunkulu uthini at this current moment. So uthi lana Paul, if you use that gift without love, utabe kulokhu ngesikhathi usidemonstrateela nje ukuthi wena wati kanganani. Lokho ukusho ngoba labe bakhona abazalwane bebaseKorinte. Lapho khona begcwele philosophy about gods and about heaven and angels. So nasingakanaki bazalwane lapha uthi Paul nangabe ude lo thando laNkulunkulu utatikhanza sowufundisa netindvo lengekho la mbhalweni. Kungako kumcoka abazalwane ukuthi nangabe sitawushumayela nangabe sitawufundisa nangabe sitawenda ini ebandleni laNkulunkulu kube yindlo lesuka evini laNkulunkulu. So nangabe ude lo thando laNkulunkulu utakhanza sowufundisa nephilosophy yakho bazalwane baduke ube bathela abazalwane abakhuli ngani noma labazalwane why baphile kanje yini indzaba ukuthi lo lofundisayo lo loshumayelako akanalo lothando laNkulunkulu. So uyayala ke Paul uthi noma ngaba nema prophetic powers and understand the mysteries uthi even if I have faith that moves mountains kodwa nangabe kude lothando laNkulunkulu fana nethangisilutho emtimbeni waNkulunkulu. Bese kwesithathu bazalwane uthi ungayilahli ingcebo yakho. Ukhuluma lana ngeoffering. Uthi and if I give away all I have and if I deliver up my body to be burned but have not love, I gain nothing. Hallelujah. Lokusho ukuthi lana bazalwane ukhulumisa lenzaba yokuthi ngenteka kube uyanikela uze ufike lapho khona uzonikela nekuthi hayi mina ngimisele kufela lelivangeli. But nangabe lokho ukwendela ukuthi abantu batokushayela tandla. Uthi Paul kufana nekuthi udlala ngalo kunikela kwakho. Every offering that you give, every offering that you make must come from the heart. The heart that says, Lord, njengoba besho babehlanze ukuthi sinika ngaloko losiphe kona. When you start understanding that konke lolophiwe kona uphiwe uNkulunkulu bese uthi Nkosi ngicela ukukhonda ngana ingcebo. Lithi lapho ke bathandekayo you are showing that you understand where your source of blessings is. Uthi le ngcebo lonayo lokho lonako uphiwe uNkulunkulu. Na wena njalo sho ukuthi unalothando loNkulunkulu. So lana bazalwane uthi lo mbuzo ngithe what is God's love? Nasibuyela lemuva bazalwane ngithe lapha kunaleti inhlobo letini etelithando. Lo thando lwaNkulunkulu is the agape love, the selfless love. Lo thando lonakabatisi, lo thando longapheli, lo thando lonimela tonke tina. Ngulo thando lolo lafuna ukuthi uNkulunkulu sibe nalo. Manje litholakala kuphi lo thando? Lo thando lwaNkulunkulu tholakala kuKristu Jesu inkosi yethu. Nawufunza incwadi ya John chapter 14 verse 21 ukhuluma lamagama Kristu ukhuluma nebafunzi bakhe uthi whoever has my commandments and keeps them it is he who loves me and he who loves me will be loved by my Father and I will love him and manifest myself to him. Lokusho ukuthi bazalwane nangabe sifuna lo thando lwaNkulunkulu kufuna sibe bantu labafuna Kristu. Amen. Kucala ekumemukeleni njengenkosi nemsindisi wokuphila kwakho. Bese kuba mle act nasithi pursue, it's a deliberate act lapho khona wena usuka wena uthi inkosi ngifuna bukhona bakho. Uthi inkosi ngifuna ukukhula kuwe. Utabe seyena uyativeta kuwe. Bese yena uyayisebenza impilo yakho. Bese wena utikhanza awusatendi so ufuna lo thando lwaNkulunkulu. Ngaka leligama lelithi we call him Lord and Savior.
nasithi uNkulunkulu noma nasithi Kristu is Lord kusho ukuthi sithi Nkosi we surrender our will unto you mina nginikela mina nemtimba wami sekutaba nguwe lokutshela ukuthi ngenda ini sekutaba nguwe lokugayidako each and every day ukuthi ngenteni nasenza njalo bazalwane sitalibona lothando lwaNkulunkulu nebantu batawubona manje ayikhona lo make lo yasowushintshile lo baba lo yasowushintshile lo mlomusha lo yasowushintshile tintwa sowutela kangcono so yaqhubeka kuMapostle Paul la ku verse 4 kuya ku 8 so yachaza ke le agape love ukuthi itawubonakala ngani kweqala uyasho ukuthi love is patient luyabonakala uthi this love is kind lumnene uthi this love does not envy lutumona uthi this love does not boast algabatisi uthi this love is not arrogant alikhulumeli this love is not rude aliphathi ngalokungakafanele this love does not insist in its own way shothi alifuneli kwalo this love is not irritable aliqansuki this love is not resentful alinamagqubu this love does not rejoice at wrongdoing lushothi alijabuleli lokubi this love rejoices in the truth jabulela iqiniso bese uthi love bears all things libeketela tonke tinto this love believes all things lukholwa tonke tinto this love bears hopes all things lwethemba tinto tonke this love endures all things lukhuthalela tinto tonke bese ke la afike athi ngqi khona kimi bese uthi this love never ends bathandekayo lo thando lwaNkulunkulu lo lesikhuluma ngalo lo alikhona ekuqaleni lo thando lwaNkulunkulu lesikhuluma ngalo likhona namuhla lo thando lesikhuluma ngalo nasemaphakadzeni likhona lokusho sinaki nesethembiso ukuthi nasihleli kuKristu sifuna ukukhona baNkulunkulu mhla ebuya yena siyawufananiswa naye mhla ebuya yena we be in fellowship with him mhla ebuya yena siyawuhlala naye and enjoy this love into eternity manje bathandekayo ufuna ukuthi namhla emini njengoba nasebukele Kristu moya lwengcwele uhlala kithi kusho ukuthi ngimoya lwengcwele nangabe sifuna lo thando lwaNkulunkulu lotawuguqula lempilo yethu asisite kushiya letinto letenta ukuthi sithi noma sinale gift bese sifuna kuyisebenzisa kabi sithi noma uNkulunkulu asithumeletse sende lutho singakwendi luthi noma lithuba lekuthi wona livela bese uyakwekhuda leni ngoba moya lwengcwele ngoNkulunkulu lokho ukuthi iwili yaNkulunkulu ukuthi sende inthando yakhe iwili yaNkulunkulu ukuthi sifune lo thando lwakhe iwili yaNkulunkulu ukuthi impilo tethu iguqulwe ifanane nempilo yaKristu Jesu ngoba nasisenda lempilo noma nasiphila lempilo yaKristu Jesu sitawufanana naye bese lo thando lwakhe luyabonakala pursue God's love funa thando laNkulunkulu umbuzo utawuthi leni ngikhulume ngaloko namuhla ngikhuluma ngaloko ukuthi bazalwane njengoba nje sitawuqala siphume esishumayele njengoba libandla lithi lifuna ukukhula kuKristu ngamunye nangamunye wethu bazalwane uNkulunkulu siphile sipho lekufuna ukuthi lisetshenziswe kuleli bandla nangabe lesipho utasebenzisa ngemandla akho ngendeka usebenzise kabi kulimale bazalwane kodwa nangabe utawuvuma kufuna lothando lwaKristu moya lwengcwele utawusebenzisa lothando lwaNkulunkulu ukuthi lube kule glue lihlanganisa tonke letinto kuze leli bandla litawukhula umthondolo kuyabo kimi uba mina wakha indlu yebo ungathenga letinto uthenge nalecine kwani naletinjanjana kodwa nakude lo semende lokuhlanganisana leto titini ngendekatiwe noma ngani so nangabe leli bandla litawukhula kufuna ukuthi sifune ngamunye nangamunye lothando lwaNkulunkulu lotawukhona sihlanganise letipho lasiphetho naNkulunkulu for the glory of his kingdom kuze leli bandla litawakha leli bandla likhule for the glory of his kingdom kungako bazalwane ngithi namhla ekseni let us pursue God's love kusho ukuthi intentionally let us surrender our will to God intentionally let us allow the Holy Spirit to work in us intentionally asifune ukhona baNkulunkulu lengunaka kwabazalwane ukuthi uthi Paul iProphecy tawenza
nemathangs atawenza kodwa egcineni lokutawusala kuloluthando. Lokusho ukuthi nangabe loluthando lwaNkulunkulu lusala ngilo lolukhulu kunako konke. Lenkunaka ke bazalwane ngithe lapha labe bakhona khona kaKorinte bekunala ama philosophers bekakhuluma ngaloluthando noma lama Greek bekakhuluma ngaloluthando. Kodwa mina lenkwati ukuthi na unaloluthando lwaNkulunkulu even the other kinds of love atawusitangana. Na naloluthando lwaNkulunkulu you'll be a better husband, you'll be a better wife, you'll be a better brother, you'll be a better sister. You'll be a better friend, you'll be a better mzalwane. Nalalo thando lwaKristu, Kristu kawubonakala empilweni yakho, letithelo takho, letento takho kitawukhombisa uthando. Kungako Kristu nabambuta ukuthi which is the greatest commandment? What is to love the Lord your God with all your heart, soul and strength. Wase ukuthi love your neighbor as you love yourself. Ngeke ukhone kwenda ngemandla akho. Uthi ngamoya lengcwele waNkulunkulu to help you. Uthi ngamoya lengcwele waNkulunkulu to guide you. Moya lengcwele utamthola ngani ngekuthi uhlale kuKristu. Sibandla abathandekayo sithi kulomnyaka we want to grow in the Lord. We will grow in the Lord if we pursue God's love. We will grow in the Lord nasifuna lothando lwaNkulunkulu. Loluthi Nkosi ngiyadinikela mina kuwe. Nkosi ngiside each and every day in whatever I do, in whatever interactions I have, kuthi akungabi ngami kodwa Nkosi akube ngawe. Ngiphe amandla babe kubona lokho lofuna ngikwenze. Lokho kutaba possible if we pursue God's love. Ukhona uNkulunkulu. Unathi uNkulunkulu. Dasiphe amandla uNkulunkulu. Utasivulela iminyango uNkulunkulu. Utasibusisa uNkulunkulu. Utasikhulisa uNkulunkulu. Nangabe sifuna uthando lwakhe. uNkulunkulu uthando. Sho ukuthi sifuna yena. Sifuna lothando lwakhe. Akube ngamunye nangamunye wethu ukuthi sisaphuma, sisakhona, sisa interacta, sisadinikele emsebenzini waNkulunkulu. Ukuthi sithi Nkosi makube inthando yakho lendekako hayi yami. Ngoba naku inthando yakho utabanga lothando lwakho losebenzako. Naku lothando lwakho Nkosi sho ukuthi lele ngikwendako mina utawuxhumana nalolo kwenziwa ngumzalwane lomunye nalomunye nalomunye for the glory of your kingdom. Nangilungisa lechumayelo ngibhale lapha ukuthi sister uhlabela hymn number 198. Bengakayitsheli praise team. Kodwa sisukume ngayo le ngoma. Leni ngoba sifuna lo thando laNkulunkulu. Sonke sithandazile sathi Nkosi makube ngeyakho inthando. uNkulunkulu wakwenza kanjani? Tawuda into letinkulu uNkulunkulu. Nangabe sihleli kuye. Nangabe sifuna uthando lwakhe. Manje akube kithi uthi Nkosi each and every day. Sithi leyo gift ongiphe yona Nkosi, may I not use it according to my will, but according to your will. Sifuna uthando lwakhe. Yena utasiphakamisa, yena utasikhulisa. Ngicela sisukume basangelayo sitokulela. Ngelibeku thando lwakhe asinike loluyise sesithiwe abantwana futhi usamukele moya wakhe ehlizweni oyisiba bisosethu ukhalaza emoyeni uyingoma ifalethu yebumusa yebuthatho sesingabanjwa
emhlabeni siyizindlalifa zakhe. Indlalifa bantwana bakho. Bantwana bakho bafuta wena njengeyise wabo. So nangabe sibantwana bakaNkulunkulu kufuna sifune kufana naNkulunkulu. Kungako namhla emini sithi funa uthando lwaNkulunkulu. Cela kufunza le verse nganayi in the Passion Translation. Let's see 1 Corinthians 13 verse 1 to 3. If I were to speak in the eloquence in earth's many languages and in the heavenly tongues of angels, yet I didn't express myself with love, my words would be reduced to the hollow sound of nothing more than a clanging cymbal. And if I were to have the gift of prophecy with a profound understanding of God's hidden secrets, and if I possess unending supernatural knowledge, and if I had the greatest gift of faith that could move mountains, but have never learned to love, then I am nothing. If I were to be so generous as to give away everything I owned to feed the poor, and to offer my body to be buried as a martyr, without the pure motive of love, I would gain nothing of value. Ngakho-ke bazalwane, asingabi bantu labatawubanga umsindo. Asingabi bantu uNkulunkulu langabadi labangasilutho phambi kwakhe. Asingabi bantu labatawuhamba balahla ingcebo uNkulunkulu asinike yona. Kodwa konke lasiphe kona uNkulunkulu asikusebenzise ngethando lwakhe. Uthando lwaNkulunkulu is the glue that puts all things together for the glory of the kingdom of God. Ngithe nasicala sonke kukhona lesikufunako. Sifuna impumelelo, sifuna ama-relationships, sifuna ama-breakthroughs, sifuna ama-success. Kodwa nakunento lekufuna sicale ngayo, ufuna uthando lwakhe. Uthi Kristu Jesu, funani umbuso wami kuqala. Donke letinto letinye tiyase tiyavela. Nakunento longatisita ngayo, ufuna luthando lwaNkulunkulu. Ufuna inthando yaNkulunkulu. Sivale emehlo nangabe ukhona namhla emini lothi nje mina ngilitholanga lethuba lekuyibukela inkosi njengenkosi nemsindisi. Ngicela sithathe lethuba ukuthi sikhuleke kunye nawe la ukhona khona nje phakathi sesandla. Uthi yebo ngile enkonzweni kaningi kodwa zange sengimemukele uKristu njengenkosi nemsindisi. Ngilapho kufuna sicale khona lapho. Uthi simemukele uKristu. Nangabe ukhona lomunye lothi mfundisi ngihambile endleleni ngayemukela inkosi kodwa Timothy efika. Vele sengiyayisebenzisa le gift yami kodwa ngiyeva ukuthi ngenda ngemandla ami. Ngicela ukuthi sikhuleke kunye nawe. Kuthi le gift yakho isetshenziswe uNkulunkulu ngamoya lengcwele ngenxa yokuthi mina nawe sifuna uNkulunkulu. Sifuna lothando lwakhe. Hallelujah. Ngicela umfundisi sithole etengembili. Kanti usikhulekele asibongelele live. Inkosi imbusise. Yeah.
Nkosi siyabonga uNkulunkulu wethu loyingcwele livi lakho Nkosi lolukhulumile kithi ngenceke yakho siyabonga babe liyaphila lona nembala lingemadoda lasiqondisako usisa Nkosi inceke yakho lokhulumile ngayo chubeke Nkosi ugcwalise kuyo kulondla libandla lakho siyabonga babe ukuthi Nkosi ubonile sifanele lelivi nanamhla ukuthi besingadla lona uthi Nkosi we must pursue love uNkulunkulu wethu lwengcwele sibonga ukuthi Jesu wehla Nkosi usuke ezulwini waletha uthando emhlabeni Baba wethu ongcwele siyalibonga loluthando lolungeke lwalinganiswa Baba wethu longcwele shiqilele Nkosi etinhlitweni tethu shiqilele Nkosi etingqondweni tethu luthando lolungaka lolukhulu kangaka uNkulunkulu wethu lwengcwele la sentela lona uNkulunkulu siyabonga babe kuthi libandla lakho lisemkhankasweni Baba wethu longcwele to fulfill Nkosi lokakusho nalokubhekile ebandleni lakho la khona kutawuphunywa Nkosi kungene emitini nasemitaneni Nkosi siyabonga ukuthi Jesu livi lakho lithabe kangena imiti nemntana ashumayela livi lakho siyabonga babe libandla lakho Nkosi linikete amandla Baba wethu longcwele sokhulumile ngalothando uNkulunkulu wethu lwengcwele basaphuma behla benyuka Baba wethu longcwele lolo thando Nkosi libe kubo lusengame uNkulunkulu wethu lwengcwele kusasetshethwa ngoba kwabangilo uthando lolwenda Jesu wafela tonotete siyabonga babe siyabonga ukuthi wenda umsebenzi lo mangalisako kuze kuzuzeke thina Chubeka Nkosi kumunye nangamunye sokhulumile ngalo kulesikhathi kulokhona la nalova kwasemaceleni kule ndawo egameni lika Jesu ukuthi nelithando Nkosi lobhekethe sibe nalo sisondele kuwe ngoba usibita ngalo thando ukuthi asithe kuwe kungako babe uthi asithe kuwe mhlambe Nkosi menteka kunalokunene lokunemaphutha lesinako netono letikhona etimilweni tethu kodwa usibita nje ngoba sinjalo uthi asithe kuwe ngoba usiye wena umuntu kodwa uNkulunkulu uyasixolela tono tethu noma ngabe tinganani kodwa uyasixolela babe ngalothando lonalo sisithe Nkosi nembala lihlale lokithi nakule ndawo Nkosi yasemawalala uthando lakho livakale uNkulunkulu egameni lika Jesu qhubeka Nkosi ube nalelibandla Nkosi lemboze ngothando lakho lelibandla nalabakhona bomakhelwane balibone loluthando kubo ngegama lika Jesu usithe lomndeni Nkosi wakaMohammed usithe lomndeni Nkosi wakajele usithe Nkosi executive committee yonke church board usithe bobaba usithe bomake babe egameni lika Jesu baphela lothando Nkosi lothi namhla uma siphesu it siyabonga babe siphakamisa wena sithi busa Nkosi etibilweni tethu buze emakhaya ethu la sihlala khona Nkosi kule ndawo le luthando lakho livakale ngoba wena uthando uhlala kithi uNkulunkulu wethu lwengcwele ngekusho kwelevi lakho kuthi wena encwadini baba wethu longcwele ya Revelation kusambulo kuthi wena 3 verse 20 uyaconcotha Nkosi ngalo lo thando uconcotha noma ngakubane bese uyangena uhlala kuye udle naye loyo lokuvulele wangena empilweni yakhe siyabonga baba sithi phakama la kulesikhathi qhubeke baba ukhulise lelibandla ulikhulise Nkosi ngenombolo ulikhulise Nkosi nasekwatini Nkosi egameni lika Jesu siyabonga baba usise bonke usibusise sonke Nkosi esidlile namhla uNkulunkulu wethu engcwele ngethando asibe nalo Nkosi phuphume etimpilweni tethu sicela konke lokusethemba utawusentela kona uNkulunkulu kulelihle ligama lika Jesu Kristu